بخیر هاتن پیروزه بله خلاتن دوازدمین گرا فیلم فستیوال نێودەوڵەتیە دوک هاتنە دابەشکردن. ایک جوان فیلمین کو خلات ساندی خلات پارێزگehê bû ku dihêtedan bi wan filman ew ê ku dogê tête wênegirtin û caniya dogê têda tête nîşadan ew jî filmê dîmayê gotina babê teyar bû ku film bo festivalê amade kirbû lê bixabinî vet rîdanekê da li meha êka efsale li Rojavayê Kurdistanê yani hate kuştin yani jî giyanê xwe ji dest da û negeşte festivalê û ev xelatstan babê teyar bû teyar bi xwe gelme daye û kiregirî dema standina vî xelatî wextê teyar pîroz bîtin پیروز به شبو روجاوای کردستانی جی پیروز به شبو دهوکه پیروز به شبو زاخو تایبت زاخو سرکفتناوی dema ku parêzgar xelat pêşkêşî te kir te kiregirî çima جالی کی تایید که خوش بمشی جالی کی او دشکسنا شبر کو خونا باب تیار بو دستیوال کی تید حاضر بو تید مشارف میوی ولو پیشکش بو او خونای پکنات شبر کو دجمن کردا یک دبی هر سال یکی جناب بی صبر اینای ویجی السلسله شیرینه چون پیشگیری یا پکی قصد کرد پیشگیری قصد کرد داب ملده به ملده شوی دشمنش خو لما خص رب باب تار صدق شنو شركه اش في دياري مال بط عيد كم زارو كيد كم جروب باب تيار كم دياري شهيد صدق شنو كم باشە ev film li kîrê hate çêkirin çîroka wê çi bû behsa çi dikir فيلمايا دروجافاي كوساني تشيبو دو لكوساني تشيبو مشهور كوساني تشيبو فيلمايا بحثا حرشة برشة كوساني كي بس حرشة برشة كوساني كي بالتالي مداني فيلم ابغى طيارو دقري بيشتي شهادتها باب الطيار مداني داويا باب الطيار ew navê filmî gwar ملاي فيلم غورت خونا باب الطيار yani bebxwe navê filmî çi bû الطيارو دقري teyaro digerê wekere dîmayî gotina bavê teyar قلنا باب الطيار تاريخ baş we çend sala yani çendê we şûl ser kir film çend dirêj bû nav navaroka we zêtir bû nimûne ewal dihokê hatiye wênegirtin çi bû li kîrê bû جبال قلت لي لحمو على صد الحمو ولا طاب قري بتشي باكوري كولساني بتشي يونان مسألة فيزياء تشي نبو ندش دركبي هم رجيم يجي ندشت أشبروا قرك إجا حمات الكولساني تشي حمو ملي كرن ملي باكور ده على صد شو دولت كيديش دولت كيدي حمل برشوي ew dîmen dema wênegirtinê çîrok serhatî gel bavê teyar mawê vî filmî da çil bîrate ye çi tiştek li bîrate naçî çi cara أو خونايش بنام ناتشي خوناي بو أنا أهلو ما والسلام أو خونايش بنام ناتشي xewnawî çi bû خوناي يقولوا مهرجان الشاركي با بس أمي جيل بيجن أمي جوا مهرجان أمي بردوام بكم حتى داويام نقطاش كون دلاشي بدبي destê te xweş Spas bû hesabî gelek spas باش bû بوش Belê de ev dîmayîk roja filma Festîvala Nêvdewletiya Duhok gera duwazdê bû ku 110 film tê de hatine nîşadan 65 wana biyanî bûn û 45 jî wana filmê Kurdî bûn 21 xelat ji le endamê jûrî û lijnê jûrî hatine daveşkirin de vê festîvalê de